ubwo umutwe wa M23 uburaga intwaro mu mpera z'umwaka wa 2021 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyaje gufata iya mbere gushinja umutwe wa M23 gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cy'u Rwanda mu matangazo menshi anyuranye rwaje guhakana ibirego birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha umutwe wa M23 ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Mu mvugo zitandukanye kandi abakuru b'ibihugu birimo igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje guhuza imbaraga ku mpande zabo, batangaza byinshi bitandukanye birimo guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko ibintu u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rero bidashobora kuba byagerwaho, cyane cyane biturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubufatanye bwabo n'igihugu cy'u Burundi. Ntibyatinze kandi umutwe wa M23 waje gukubita ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ugeza kuri ubu ngubu uyu mutwe yigarurira ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo rero Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi rero wa Bukavu, aho rero ibintu byakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe umutwe wa M23 ufite rero mu mirwano agiye bahuza n'ingabo za leta y'iki igihugu. Tujye kurebera hamwe dusubize amaso inyuma byinshi bitandukanye mu byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, by'umwihariko atanga gasopo kubibaza ko rero bashobora gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko yakomeje kugenda igaruka. Mbere yuko dutangira rero, jya munsi iyo video yawe ukore kuri subscribe nakanezogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru nk'aya ngaya ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugutegurira. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda icyo gihe yavuze ko yiteguye kurengera igihugu cye nk'udafite icyo atakaza mu gihe haba hari intambara ishojwe ku gihugu cye nk'uko bimaze iminsi no ugwanurwa. Perezida Kagame asa n'usubiza abategetsi b'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe bari bamaze iminsi bamushinja kubangamira umutekano w'akarere. Yavuze ko yahisemo kudasubiza ibyo yise ibitutsi kuko biitica. Ubwo kandi yatangizaga inama y'umushyikirano, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko bwa mbere mu mvugo z'abakuru b'ibihugu by'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bamaze iminsi bamushyira mu majwi ko ahungabanya umutekano w'akarere. Mu mvugo kandi iteruye, Perezida Kagame yavuze ko yahisemo kudasubiza icyo yise ibitutsi kuko ntacyo byamutwara nk'uko yakomeje kugenda igaruka. Icyo gihe Kagame rero yavuze ko ntambara igihugu cye gishobora gushorwamo na Kongo ifatanyije n'inshuti zayo. Bwana Kagame kandi yavuze ko yiteguye kurwana ku gihugu cye kandi ko uzabigerageza ashobora kuzabyicuza nk'uko Perezida Kagame yabigarutse. Yagize ati rero mu kurengera iki gihugu mu gihe dufite ukuri, mu gihe kandi dutewe ntawe mbisabira uburenganzira, ntabwo bibaho. Numva hari abashyushye ko ibibera mu burengerazuba ndetse no mu majyepfo ngo rero baba bagerageza kwegeranya bamwe mu banyarwanda badafite uko bimereye, basakuriza hanze rero ngo babahinduremo abayobozi b'u Rwanda bo mu gihe kiri imbere. Sinzi niba ibyo bishoboka kuko rero bamwe bazabarambirwa babatwoherereze, cyangwa nanjye nzagende mbizanire mbagarure mu rugo mbereke rero uko bakosheje bava hano. Ikindi kandi Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko rero no ku cyavuzwe ko rero cyane cyane ku mvugo mbi zitandukanye z'abayobozi barimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko hariho umugambi wo kwibasira mu bwoko bw'abatutsi kandi ko ngo hari igisa n'umugambi kandi wo kubahindura ndetse no kubahindurira mu gihugu cy'u Rwanda bitirirwa ko rero ari cyo gihugu cyabo cy'inkomoko. Perezida Kagame yavuze ko rero biba mu burasirazuba bwa Kongo bisa n'ibyibutsa ibihe rero bibi u Rwanda rwanyuzemo mu myaka isaga 30 icyo gihe yari ishize. Gusa rero agaruka ko rero mu gihe hagira ushaka gutuma igihugu cye gisubira mu mateka asharira cyanyuzemo ngo yiteguye kwirwanaho yivuye inyuma. Yagize ati rero nta bihe bibi tuzanyuramo nk'ibyo twabayemo mu myaka kugeza kuri ubu ngubu 31 ishize. Bivuze ko rero niba hari utumye dutekereza nk'aho rero twasubiye muri ibyo bihe, tuzarwana nk'abadafite icyo batakaza kandi hari uzabyishyura. Ntabwo nigeze nsubiza ibitutsi bituruka mu majyepfo ndetse no mu burengerazuba kuko rero byo bitica, ariko hari icyo bazigishwa n'ibihe, bazabona ko rero bakoze ikosa rikomeye. Imvugo kandi ya Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaje kurikira itangazo ryari ryamaze gusorwa na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ryinubira amagambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi icyo gihe yari yatangaje ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse rero akaba ari amagambo icyo gihe Ndayishimiye yavugiye i Kinshasa. Amagambo kandi Ndayishimiye iryo tangazo ryise rutwitsi, akaba ari amagambo yari agamije guca rero mu ibice abanyarwanda no kuburizamo ingufu zakoreshejwe mu gushakira umutekano akarere nk'uko aya magambo akomeza kugenda igaruka. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda kandi Paul Kagame ubwo yari imbere y'abanyarwanda barenga 8,000 bahagarariye abandi cyane cyane abatuye mu mujyi
mujyi wa Kigali mu rwego rwo kubashimira kuba baramugiriye icyizere bakongera kumutora mu mwaka ushize wa 2024. Umukuru w'igihugu yavuze ko amahanga yarakomeje gushinja u Rwanda uruhare mu ntambara ibera muri Kongo, akaba kandi yaratangiye kurufatira ibihano yirengagije uruhande ndetse n'uruhare rw'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ko yemera uburenganzira bwabo ntawe aha agaciro ibisobanuro by'igihugu cy'u Rwanda. Avuga ko intambara yatangiriye muri Kongo muri 2022 ntaho u Rwanda ruhuriye nayo, ko rero atari rwo rwayitangije ahubwo ngo ifite inkomoko igenda ikagera ku mateka yo guca imipaka ndetse nabi, aho rero abavuga ikinyarwanda bamwe bisanze bari Masisi muri Kongo, abandi Ikisoro muri Uganda. Perezida Kagame kandi yavuze ko abashaka kwirukana abo bantu rero muri Kongo bagombye kubaha ubutaka bwabo batuye, kuko rero ngo biri mu burenganzira bwabo. Ibyo rero ndetse iyo utabubahaye rero baraburwanira, nk'uko yakomeje kugenda agaruka ku burenganzira bwabo banyekongo. Perezida Kagame kandi abazwa nuko interahamwe ngo zasize zikoze jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda zongeye guhabwa imbaraga, ndetse amahanga akaba arimo rero kuziha uburenganzira bwo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Agira ati hari izo nterahamwe ubushize twahawe n'abarwana muri Kongo, abo bantu rero bishe abantu hano. Uwo mwumva rero witwa Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, ariko siwe gusa, hari n'abandi baguye ku rugamba. Ariko rero iyo ubavuze barakubwira ngo rero abo ni bangahe. Gakwerere wamubaramo abantu benshi, kuko rero n'ingenga bitekerezo yo kwicana by'umwihariko arayifite. Perezida Kagame kandi yakomeje avuga ko izo nterahamwe arizo zishe abantu muri Goma n'ahandi rero ku manywa y'ihangu, ariko kandi abaziburanira bakavuga ngo rero bemera uburenganzira bwa muntu, human rights, bwa bamwe bagira ku bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda ngo rero bakwiriye gupfa. Agira ati rero ukabona ko rero washyira muri abo ngabo nkabyemera, washyira abantu bagomba gupfa bagatekereza ko rero uza kubica, byose rero ko ari ugupfa, se nanone napfa ndwana nawe, ntabwo rero wansanga ndi aho gusa ngo rero ntegereze ko uza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Perezida Kagame kandi avuga ko atari mu bemera inyigisho za Yesu zo muri Bibiliya zivuga ngo rero niba gukubita umusaya umwe uhindukire ubahe n'undi ushaka kukwica, ni byiza ko rero wamurwanya naho. Umukuru w'igihugu kandi yaje gusaba abanyarwanda kwitegura kurwana urugamba yise rero urwo kwiteza imbere biziri ku mukanda, haba mu gukomeza kubaka ibikorwa remezo, guteza imbere kandi uburezi, ubuhinzi n'ubworozi, gufasha abatishoboye ndetse n'imibanire n'ibindi ibihugu. Perezida Kagame yagize ati rero biraza kutuvuna, biradusaba icyo bita rero mu Giswahili kufunga mukanda no kwitegura inzara kugira ngo rero ipantaro wambaye itagwa kubera ko washonje. Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kandi yavuze ko amateka y'abanyarwanda aguye ku buryo rero abitwa inshuti partners batangisha rero cyangwa se batangisha ukuboko kumwe rero bakambura bakoresheje ukundi, ugasanga rero ntupfuye cyangwa ngo ukire, aho rero baba bifuza kuguhoranira cyangwa se kuguhorana abaryo rero, ariko ubemereye ukarangaraho gato no gupfa rero ntacyo biba atwaye. Umukuru w'igihugu kandi icyo gihe yavuze ko rero ubushake butagomba kubura bwo kuziba icyuho cy'ibihano amahanga arimo gufatira igihugu, binyuze rero mu gukora cyane ndetse no kwirinda uburangare, nk'uko ari bimwe mu byo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda agaruka cyane ubwo yahuraga n'abanyarwanda batari bake babarirwa mu bihumbi 8 bari bateranye muri BK Arena, cyane rero aje kubashimira by'umwihariko mu bikorwa bitandukanye bakoze rero mu gihe cy'amatora, cyane by'umwihariko aje no kubashimira uburyo bamugiriye icyizere akongera kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu kandi hari intambara ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa kugeza kuri uyu ngubu maginga ya bisa naho rero hari umunguka navuga wo guhosha iyo ntambara, kuko mu minsi ishize kandi amakuru yavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse guhurira na M23 iduha muri Qatar, aho rero hari byinshi bemeranyije ku mpande zombi birimo rero guhagarika imirwano, ndetse ikindi kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikemera guha uburenganzira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igiswahili muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uburenganzira bwabo bwo kubaho, ndetse ikindi kandi nk'uburenganzira bwabo bwo kwitwa abanyekongo. Kagame kandi yamaganye ibyo leta ya Kongo ivuga rero birebana no gufata abo baturage bakabegeka ku gihugu cy'u Rwanda, agaragaza ko rero bidakwiriye ko bamburwa uburenganzira bwabo bwo kuba abene gihugu, ndetse ikindi kandi mu byo M23 nayo yakomeje kugenda igaragaza ko ikiza imbere mu byo irwanira harimo kandi kuba
abene igihugu ndetse n'abanyekongo batataniye mu bice bitandukanye hirya no hino babaye impunzi kandi arabanyekongo mu gihugu cyabo bakwiriye kuba rero bahabwa uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo ndetse no kongera kuba mu gihugu cyabo bakabana neza n'abandi banyekongo bose nkuko ku ruhande rwa M23 bakomeje kugenda babigaruka. Reka mbashimire mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza. Mukomeza mukore kuri subscribe nakande inzogera kugira ngo babambere mu kuba mwabona amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira gatano kuri gatano. Umunsi mwiza kuri mwese.